Gwaza mkhonto gwaza, jikijela mkhonto jikijela, phatha nxamalala phatha, fill up Moses Mabhida on the 15th of December, fill it up. Nayi Moses Mabhida ivele ngecele lapha ekhoneni, nginisakazela bukhoma. Emva kwengqungquthela enkulu Moses Mabhida yo MK party briefing conference kade ikhona bafowethu sanibonani niyaphila kodwa ma MK amahle cha izolo bengiyenzile iVN ngayenza ivideo and I gave you the update apha manga ami ngathini mina nathini nina kunjani mangabe kunje ziyakhala ke manje MK party ufikile bafethu ngenkani we celebrating 1 year old party esithe yenze imanga ngiyathanda into esho SG wathi kuzobe kukhona necukuthwana amakhosi nabezenkolo phela ubani umkhulumeli national spokesperson wamakhosi abezenkolo nabelaphi bendabuko no one other than this guy this man sikhona bafethu kuyaqhutshekwa kuyahlelwa sithe sinibingelele ntambama senizwile sekuhambile 11 languages nkosi yami imanifesto ye MK esibhalwe ngayo nizwile kubhizi abantu bonke ababe busy bafethu sibhizi nabantu ababe busy ziyakhala ngithatha isinqumo sokuthi namhlanje na anginenzele le emahhovisi amakhulu OMK asenkabeni yeTheku la kukhona le ndoda enibonayo sizwile sibongwa nangama TikTokers nami ngithi angibonge ama TikTok amahle sibonge ku convener wethu weTheku baba uWillis Mchunu commander uma ebonga nama TikTokers nami ngithi angisho njalo bafowethu ngiyabonga ukulandela leli page nokwenza kube khona umehluko angifuni ukuba mude yinye nje into esikhuluma ukuthi ziyakhala ke manje 16 December sikhona 1st December sikhona kwilembe 29 sikhona eGoli ekuhureni mhla ka1 sikhona kwilembe sikhona eGauteng sikhona eMpumalanga province senizwe wonke ama breakthrough but ke into ebalulekile aqhubeka ama meeting nga MK PEC Provincial Executive Committee kuzoba our National Executive Committee kulama hhovisi amakhulukazi alendoda lapha mkwenu umkhulumeli wamakhosi abezenkolo belaphi bendabuko ku national abuyaphinde futhi abe umhleli kanjalo ne executive member yezinohlonze news MK newspaper buyephinde futhi abe kwi PEC na kwi NEC National Executive Committee yayo phela iPCC okuyiyona inhlangano yezomphakathi abuye phinde futhi abe unational organizer wayo MKG which is umkhonto wesizwe governance la sikhuluma khona ngamathuba emisebenzi la sikhuluma khona ngokwe voluntary system ekhona zonke lezi zinto ziyaphekwa ngikhuluma nanje nginikeza more breaking news njengamanje kusasa kuwona lamahhovisi asenkabeni yeTheku la wena wabona engihlale nginithekelela kona indaba zizobe ibuye ezobe ikhala iSAICA which is South African Interfaith and Religious Council nayizobe ihlangene ukuhlela izinto zayo ngokuqhubekayo ku MK nokuhlanganyela kulolu hlelo oluzolungiselwa la ngomhla ka15 and 16 kwiGaladina so besikhona siphakathi inside ngiyabacela amakhosi ngiyabacela belaphi bendabuko ngiyabacela bezenkolo ngiyacela induna bakithi zisithinte zingithinte ngoba kubi bafethu kushubile kuyasetshenzwa asikakakhohlwa njalo yimbizo yamakhosi national engihlelayo esizokulungisa lokho kanjalo no TG which is uTreasurer General wethu kwi national level okubaba Nkosi yami umhlonishwa na ngithi niyabona ukuthi kazidlali kuyaqhutshekwa kuyasetshenzwa kakhulu sibonga kakhulu kuma TikTokers benginama ngisho njalo nje ngiyenze le video ethi #FillUp umenzi Magubana bafuna ukwazi ngo-National Treasurer General ziningi izinto ezihlelwa including MKG nokunye and nakuma branches
ziningi izinto ezenzakalayo nalapha kumina kwi-ward yami bekade ikhala zilungisela ukukhala i-Women's League hey ngikhona angazi ngiyalenga bakithi amajazi ubulishilisho ubulesheleshe ngiphinde ngibe untolika kazwelonke national interpreter niyabona nje and phinde ngibe businessman ziyakhala bafowethu sokubhizi kakhulu nje iyangijabulisa lento yokuthi sisenkabeni yetheku siyibuke kanjena abafowethu Moses Mabhida uyayibona into nayi vela lapha ekhoneni laleli bhilidi namawindi amancane yila sikhona ke sikwazi ukuyibona khona iMoses Mabhida so besikhona sithi fill up Moses Mabhida #FillUpMosesMabhida TikTokers keep on following keep on ulandela ama update aqhubekayo ku MK nale linye lama page enu amakhulukazi anginikeza ezinohlonze hayi ngisasho iphepha leli siliranayo kodwa ezinohlonze neziqinisekisiwe ezingaconsi phansi ezisematheni insights scoop ukuthi kwenzakalani okunyeka ngikwazi ukuntshela kuthangi besikade sihleli nePEC neNational Executive nakhona behlelela lengqungquthele bikhona namhlanje so ke kusasa kuzobe kuyicycle izobe ikhona la ihlela okuhlanganisa bezenkolo amakhosi abela bendabuko njalo njalo kubhizi bafethu sibe busy wonke umuntu akabe busy and siyezwa indaba yamacala iyaqhubeka kade ngibiziwe nje kuthiwa angiphinde futhi ngihlele phansi ngihlele indaba yobufakazi elokhu ngabuqoqa kusukela ngoMay sabuthumela bavula icala ngoba kunezinto ezivelayo nalokho futhi zoqhubeka sinazisa abantu bafuna ukwazi ukuthi kwenzakalani nakho uzokwazi ukuthi kuleli page leli ziyenzeka izinto ku Facebook page sibonge ifollow up sibonga ama comment ku Facebook sibonge ifollow up sibonga ama comment ku TikTok sibonge ifollow up sibonga ama comment ku WhatsApp sibonge ifollow up sibonga ama comment lapha yana ku-X which is Twitter sibonga ama-comment sibonga i-follow up laphayana ku-YouTube njalo njalo ziyakhala bahlobo bami bogodole sikhona bafowethu sikanye nani siyibambile Darren we welcome you my brother officially in this home sibonga ukuthi nathi sibe recognized angazi ke ngoba uthi mina undunankulu wama TikTokers esekhulumile ubaba umchunu ngimina undunankulu wama TikTokers akwa MK so ke nje ziyakhala ayikhale fill up Moses Mabhida akukunye ngifuna ukusho the next update ngizobe sengintshela ukuthi kwenzakalani emakhosini kwenzakalani kwabezenkolo kwenzakalani kwabelaphi bendabuko kwenzakalani ezinduneni so ke kazingithinte nawo bonke abazi ukuthi siqhubeka nobudlelwane singakhohlwa ama bots bavukile oma stand tuck shops nakhona because enye yezinto yenye amanye ama organization alekelela uMK ukulwa nezinto eziphathene nabantu bokufika labasebenzisa izitolo athe ama bots mangabe sukuma kwasukuma imisakazo Vuma FM wasukuma wama ngenyawo News Africa 405 wama ngenyawo eTV wama ngenyawo iphepha isolezo lama ngenyawo kwafunakala ama interview umfowethu lapho eholayo uNgobese ngimlekelelayo kade ebusiness yakho namhlanje bekunemhlangano eqhubekayo ama bots nawo ngamanye amazwi bathi lendlovu soyidla kancane yoziphele and ezinye zeindlovu lezi sizidla direct sizidle indirect sizidle ngomkhonto sizidle ngama alliance sizidle ngama civic organization afana no PCC afana no bots siyadla nje kunana workers desk go busy kuyasetshenzwa wonke umuntu busy baphetha kube busy landelani nibiza abantu nithi abezela sikhona ziyakhala manje ayikhale